OkaMaskandi ephawula udabeni luthinta-ke itabane-ke laphana-ke sikhuluma ngomthandeni-ke igcwama elisha-ke umfo kaManqele-ke laphana-ke ubhale-ke inkulumo-ke eyenza abantu abaningi bakhomente-ke ngokwehlukahlukana-ke beshiya imibono-ke bephikisana. Ubhale kanje uthe impi-ke yeyitabane-ke ayinayicoco babhema wathi-ke naye-ke wayinqoba-ke ngokuthula nje du usho umthandeni igcwama-ke elisha-ke laphana-ke ziyakhumbula-ke ngaleza ikhathi-ke enokuyikhuluma lento umthandeni iyikhashanyana kodwa-ke eyixoxa ngomculo wakhe. Useyayiveza-ke namhlanje ukuthi cha lento-ke uthi ayinasicoco kodwa-ke into esizayo ukuthi-ke uthule nje uthi du ebhala-ke laphana-ke ekhasini lakhe. Lento yenza abantu abaningi-ke bekhulume-ke beshiyelana imibono ehlukahlukene-ke njengoba bekunempikiswano-ke yokuthi-ke laphana-ke umthandeni-ke kufuze ngabe mhlawumbe-ke ulwa kanye noZulu-ke laphana-ke njengoba-ke bona ukuthi-ke abantu abaningi abakwaZulu-ke balisukumela-ke lolu daba-ke. Abanye bathi cha ukuthula-ke kuyasiza. Mina-ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ngifisa ukuzwa umbukiso kwakho noma-ke ukucabanga kwakho umbulo wasemakhaya ukuthi-ke ucabangani-ke ngalolu daba-ke ngabe na kufanele na ukuthi-ke kuthulwe noma-ke ikhulunywe-ke le ndaba njengoba sike sabona-ke ungizwe emculo yayisukumela kakhulu-ke nabanye-ke abalaphi bendabuko-ke nanabantu nje abaningi-ke ezweni nangumthandeni-ke ethi-ke impi yeyitabane-ke ayinasicoco babhemu nami ngasizwa ukuthula du. Kuthini kwakho ukuphawula? Ngabe uvumelana nomthandeni noma uthi ayikhulunywe le ndaba? Bafowethu ilezo.